ukuthi abantu badukiswe ngenkohliso. Ho bonolo hore batho ba lahlwe ka thetso. Uyabona nje ake ngenze example. E re ke etse mohlala. Akulula ukuthi usuke lapha nje uvele nje uye lapha ya phakathi kwamathamhlophe. Ha o bonolo fela go tlwe mona o emane majong a masweu. Uyokhonza khona. O tsamaya o lo sebeletsa teng. Because vele into yabo is totally different. Hobane ntho ya teng ka nnete e fapana. Kule nto esiyiyo. Ho sena se re leng sona. Kodwa uSathane Empa Satane uzobayeka labaya. o tla tloela ba Avuse ashintshe abangaphakathi. a fetole ba mona ba Abenze ka hare. balilahla ivangeli kuyilo. A etse hore ba lahle fangadi ya nnete. Abazange ba decide nabo Le bona ba ka banka ukuthi qeto bayoke bashintshe. hore ba tla ya ba Kodwa fetole. umoya weinsuku Empa uzogcina. moya wa ditshitso o qetela Uvele wabashintsha o automatically. ba fetotse fela. Bengazange bakuplane lokho. Ba sa ka ba rera seo. Ngenxa yomoya. Ka la moya. Angikhulume kuze mangifa ngife ngikhuluma iqiniso. Re ke bue hore ha ke shwa ke buile nnete. Alibonke igama lenkosi. Lebitso la morena le boko. Uyabona uma uzophila effectively emhlabeni Wa bona haeba o tlo phela fanele ube nento ongayifela. o tlamehile o be le seo ka se shwelang. Uphinde ube nento oyiphilelayo. O be le seo ka se Uma phelelang. ungenayo into oyiphilelayo Ha o sena seo se phelelang, futhi ungenayo nongayifela, o sena seo se shwelang, asikho isidingo sokuthi uphile. ha o hlokahale hore o phele. You must discover your purpose in life. O tlamehile o tsebe hore o tletse Discover lefatsheng. your assignment in life. O tlamehile o tsebe mosebetsi wa There hao must be bophelong. something that you can die for. Ho tlamehile o be le seo ka se shwelang. Kunabantu ebebizwe uNkulunkulu begcotshwe ngempela hayi ukudlala. Ho na le batho bana ba bitswe ke Modimo ba tlotsitswe e le ka nnete. Beshumayela ivangeli langempela hayi ukudlala. Ba rera fangadi ya nnete seng papadi. And amadimoni ebephuma nje bebeka izandla nje. He madimona na tswa fela ba beya Only matsoho. laying hands. Ho beya fela letsoho. Kwenzeke something. Ho etsahale se itseng. Abanye beshumayela la. Ba bang ba rera mo. Kubehlewula idemon phansi. Ho dutse le demona fatshe. Bekungenasidingo sayinto eziningi Ho lo sa hlokale ntho tse ngata. ezisetshenziswa manje E sebediswang hona to jwale. cast out Ho demons, ntsha madimona. to heal people. Ho phodisa I-anointing ngathixo o yodwa 19 ile yona yenza fela. a complete job. E etsa mosebetsi o But felletseng. now Empa jwale bashintsha ba fetoha along the way. tseleng. It's a pity ukuthi abanye babo baphuma la ekhaya. Ke madimabe go ba bang ba bona ba tswa mona hae. Deception. Thetso. And bawukhothela amavesi. Ba tla o amela le divese. Ngoba usathane uma ezokudlisa isona ukhothela ivesi. Hobane Satan ha o jesa sebe o fa le temana. Wayengaqamba manga kuJesu uma ngabe ethi uma uyindodana kaNkulunkulu. O na sa kape maka ho Jesu hana re haebe o le mora modimo. Ngoba wayekhotha izwi usathane mayisho njalo. Hobane o na amalentswe hana tshwarwa. Wayelalele usathane mhla uJesu ebhabhadiswa lapha eJordan uJohane. O na mametse mohla Johane ana Uma mokolobetsa. evuka ezibeni uJesu. Ha tsoha mono ke Jesu. The Bible the heaven was open. Ho thile hodimo le le la bulwa. Kwavela izwi from heaven. Ha hla lentswe le hodimo. That this is my beloved son. Ha thenwa ke mora wa ka e ke mo ratang. Wezwa A utlwa Satan. ukuthi this is a beloved son. A utlwa hore ke mora ya modimo a ratwang. Uma esomlinga ehlane Ha lo mo leka lefelleng. waqala ngaleso statement. A kala ka yona puo eo. Asithole emfuleni A eJordan. thotseng kwana nokeng What if you Jordan. are a son? Hore haebe o le mora. Satan uyalazi iBhayibheli. O tseba bebe le Satan. Angakudukisa akudukise ngalo. A ka o lahle ka yona. Lento esinayo bazalwane Ntwene re na le yona baina. iphelele ingaxutshwe nalutho. E felletse e sa kopanywa le letho. Lento esinayo Ntwene re na le yona. angazi ngizothini ngoba ngibuye ngibe nesizulu esidiphu. Into yamanono. Ke ntho ya Alibonke igama lenkosi. ya. Ya into lento futhi uyiphathe kahle uma uyitholile. It is something that you should look after in a delicate manner. Uma uhamba ukhethe amabala ungagcobi nomaphi. And when you walk, you don't just step anywhere. Ya ngoba into lena okufanele ukuthi mayikuwena uyambuleke uzibone ukuthi nginento from above.
It is something that when you have it, you must see that you have something from God. Alibonge igama lenkosi. Amen. Hallelujah. Amen. Uyabona bazalwane. You see, beloved, Uma sishifta ezwini when we shift away from the word, automatically, darkness lefifi, will infiltrate ebandleni. lehlangena put home. Iyodwa indawo engenabumnyama. There's only one place that has no darkness. It's where the preaching of the word is too much. Ke moo lentswe le rerwang haholo. We need more of the word. Re hloka lentswe haholo. We need more of the word. Re hloka lentswe haholo. Izwi Lentswe. uma liliningi. When we have a word in a lot of Njengoba questions, uPaul esho, like Paul says, uthi izwi malande. he says, preach the word, Malande. let there be more of the word. Uma lishunyayelwa too much, When we preach more of the word, liya creator. it creates Li create abavangeli abagenuine. evangelists, Li create abaprofeti abagenuine. a genuine prophets. Ngoba phela i-local church is a school of prophets. Hobane local church ke yona e rutang Where we boprofeti. train people, hayi ngezinye indlela. O mo re kwetlisang e seng ka tsela tse ding. Betrainwa ngezwi. Ba trainwa ka lentswe. Ebandleni ma izwi landa, Ha lentswe le ata mo phuthehong. li producer genuine worshippers. Le hlahisa barorisi ba nnete. Abadumisa kudilika isihlalo sikaSathane. Ba rorisang Abadumisa amadimoni angabi comfortable phakathi kwabo. ho se ke ha ba monate o madimona mahala a Ngoba they bona. are full Hobane ba tletse. of the word. Ba tletse lentswe. Siyangambisa ke lento. Uma ufunda indaba yetabernacle Ha o bala taba ya tabernacle. ngokwe Old Testament, Ho kwana testament ya kgale. uma ungena Ha o kena kwi-tabernacle ho tabernacle. kunendawo okuthiwa i-outer court. Ho na le mo thweng ke ka lepatlelo. Angeke ngikuchaze okuningi ngiye kule ndawo le-worship Ha ke no bua haholo ka yona moo. ngoba there is power kwi-genuine worship. Hobane ho na le Eyenziwa matla ibandla. e tswang ke phuthego. Kunento engeke ngiyenze ngokushumayela Ho na le se ke keng ka se etsa ka ho rera. edinga just a genuine worship. Hlokang fela thoriso ya nnete. Uma ungena lapha kwi-holy place, Ho kena mane sehalalelong. there were three things. Ho no na le ntho tse tharo. On your right, Ka lehlakong le letona you find a table of bread ho no na le borotho. elalimele izwi likaThixo Seo se ne se bontshahatsa lentswe la Modimo. and limele futhi i-satisfaction oyithola uma ufika kuJesu. Hape se bontshahatsa kgotsofalo o e tholang ho fihla ho Jesu. On your left, Lehlakong le letshehadi kunenothi lwezinto ezibane. ho na le mabone. Do you get that? Wa o se utlwa seo? Limele umoya ingcwele. Seo se emetse moya o halallang. Then lapha yangaphambili before the curtain lena engenisa kwi-Holy of Holies, Pele he ho kgaretene e kenang ka hare ho sehalalledisiso. there was an altar of incense Ho no na le aletare ya dibano. that stands for prayer, praise, thanksgiving, worship. Seo se emetse he thapelo thoriso, thanksgiving le thoriso. Now, sipositioneke kahle-ke lesi Jwale di beilwe hantle moo. ngoba isona sokugcina othi mufika kuso bese sikuwezela ngale kwi-Holy of Holies. Hobane ke tsona tseo kenyang ka hare ho But sehalalledisiso. before siyongena kwi-Holy of Holies nge-worship, Pele re kena ho sehalalledisiso ka thoriso. we must be full of the word. Re tlamehile be re tletse lentswe Lapha etafuleni lesinkwa mane tafoleng ya bohobe. siphinde sibe full of the Holy Spirit. Re tlale hape le moya o hallang. Then lapha yana kwi-altar of incense Jwale mane dibanong sibambe prayer, re tshwara thapelo, sibambe praise, re tshwara sibamba tsotliso, i-thanksgiving. re tshwara teboho. Automatically siyakwazi ukubhobokela ngale Jwale seo se re kgontsha ho phunyeletsa ka kwana. singene kwi-Holy of Holies. Re kene sehalalledisisong. Now uma sizongena kwi-Holy of Holies, Ha re kena sehalalledisisong, we need worshippers re hloka barorisi abalaziyo abazi itafula lesinkwa, ba tsebang tafole ya bohobe, abagcwelizwe, ba tletseng lentswe, abazaziyo izinto izeyibani, ba tsebang hape le Abagcwele kandelare ya umoya le bona, oyingcwele. ba tletseng moya o hallang, abagcwele umthandazo, ba altar of tletseng incense. thapelo dibanong mane.
Uma laba bantu begcwele yonke lento, ha batho bana ba tletse tsena tsohle, uma leli bandla ligcwele yonke lento, ha Phuthego e tletse tsena tsohle, uma liweshipa, ha le rorisa Phuthego lisezwini, le e le lentsweng, likumoya, e le moyeng, e le lisemthandazweni. thapelong. Ngoba these three you can't separate. Hobane tsena tse tharo o ka se di You arohanye. can't separate the worship from the word. O ka se arohanye thoriso ho lentsweng. Ngoba uzohlabela ingoma engekho eBhayibhelini Ngoba- esingekho biblical. Hobane o tla bina dipina tse sa tsamayang le Bibele. Fanele masihlafuna ingoma uma sihlafuna ingoma siyihlafuna ngezwi, masiyihlafuna ngezwi sihlafuna uJesu. Hobane ha re hlafuna pina re hlafuna ka lentswe hobane re hlafuna Ngoba Jesu. Jesus is the word. Hobane Jesu ke lentswe. If we are full of the word, we are full of him. Ha re tletse lentswe re tletse Jesu. And we are full of the Holy Spirit. Ha re tletse moya o hallang. Do you know what? Wa tseba keng? Asikwazi ukudumisa. Ha re tsebe ho rorisa. Futhi uNkulunkulu kadunyiswa yithi. Ebile Modimo ha a rorisi ke uNkulunkulu rona. idumisa yena eyidumisa ngathi ekithi. Modimo o ithorisa yena a ithorisa ka rona ho yena. Asiqwale yena. Ha re tlaleng yena. Ngoba uye kwazi ukuyidumisa. Hobane ke yena a tsebang ho ithorisa. Usenzele ifavor nje ukuthi indumisa ibeke kithi. O re etseditse fela monyetla hore a behe thoriso ho rona. Now we must be full of him. Jwale re tlamehile re tlale yena. Ngoba akayithathi indumisa evela nomaphi. Hobane ha nke thoriso e tswang Noma ka tsa makae. sithandaza. La re rapela. Lithi iBhayibheli asikwazi. E re Bebele ha re tsebe. Esingakuthandaza Seo ngendlela re ka se efanele. rapelang ka tsela e But the tshwanetseng. Holy Spirit Empa moya o is halallang. helping us. Ke ana o re thusang. When we pray. Ha re rapela. Whoa. Ukhona ukwazi ukukhuleka la endlini. Ho na le a tsebang ho rapela Akekho mo tlung. noyi-one. Hayo la ile a le mong. Into eyenza ukuthi sikwazi ukuthandaza. Ntho e etsang re tsebe ho rapela. Umoya Ke moya oyingcwele. o halalelang. Umoya Moya oyingcwele. o We halalelang. must pray the prayers of God. Tlamehile re rapele dithapelo Ngoba tsa uThixo Modimo. uzizwa Hobane yena. Modimo o ikutlwa yena. Akamuzwa omunye umuntu. Ha o utlwe motho e mong. Uyilalela O yena. imamela yena. Glory to God. Amen. uThixo uyilalela yena. God listens to himself. That is why he says, Ke ka hoo a reng, if my words ha lentswe la ka abide in you, le dula ka ho wena, then you will ask whatever you want. o ka kopa eng kapa eng. Nisebenzisa amazwi amakini, Le sebedisa mantswe a ka a ho lona, lingasebenzisa wena. e seng a lona. Ibandla le eyinsukwini zokugcina ukuze lisurvive kufanele ukuthi libe vigilant. For the latter days church to survive, it should be vigilant. Ngoba siphila la khona umoya we deception umningi. Because we live where the spirit of deception is in abundance. Bayashintsha abantu beqale kahle. Batho ba fetoha ba qadile hantle. Amen. Amen. Ya bayashintsha abantu beqale kahle. Ba fetoha batho ba qadile hantle. And enye into esemqoka lapha yana uma kuthiwa we must be vigilant, sound minded. Ntho engwe he e bohlokwa mona mo thong re tlamehile re fadimehe re hlaphohelwe. Kuthiwa abanye bayohlubuka ekukholweni kwi sound doctrine bahlubuke. Hothi ba bang ba tla hloboha nneteng ba tlohe. Now ukuhlubuka angaze ufunde in English lo ndawo. Ho Awufunde in English. hloboha he a ko re ba lle ka sekgowa. Timothy chapter 4 verse 1 and 2. Some will depart from the true faith. Ba bang ba tloha tumelong ya nnete. Bazalwane, there is one faith. Tumelo e nngwe ba ena. Ningezwa abantu bethi inkolo ziningi kodwa dumisa ngendlela ezihlukene iningi inkolo siyasonke. There is one faith. O ska utlwa batho ntse ba re tumelo di ngata re dumetse ka tsela tse sa tshwaneng. Lithi Ha e tumelo e nngwe. lithi iBhayibheli some will depart from the true. Bebele e re ba bang ba tla tloha ho ya nnete. Mina nginguwe nje uNkulunkulu bengizombongela lokho ukuthi zingaki inkolo Nkosi uvela ungiqondanise nento right. Nna ne ke tlo leboha Modimo ane ke le lona hore di kae ditumelo wena o mphile hantle Modimo. Abantu badukisiwe befundile bengama graduate Batho ba ile ba thetswa ba rutehile bana le dipurapera tse kgolo. because salvation is a revelation. Hobane pholoso ke tshenolo.
awuyifundeli insindiso awuye esikoleni uzofundela ukusindiswa. hayi ha o ye sekolong hore o It kgone ho must be pholoswa. revealed. Tlamehile o senolelwe Njengoba silapha nje siku i-Passover celebration jwalo ka ha re le paseke nje akuthina sodwa celebrate iPasika. ha se rona bohle ba kenang pasekeng Bakhona abanye abafowethu abagibela amabhasi bayale nale bayocelebrate inkosi abangayazi. ho na le ba bang ba yang kwana le kwanana ba lo keteka morena e ba sa mo tsebeng Bayokhumbula inkosi abangayazi. ba lo hopola morena e ba sa mo tsebeng Badla isidlo bathi lokhu kungumzimba wami basho umzimba abangazange basho igazi abangazange libathinte ngisho ukubathinta. ba ja sejo empa ba nwa le madi a soka a ba thetsa le ho ba thetsa Alibonga igama lenkosi. amen Mbongo somandla leboha modimo ukuthi singaka into ezidukisayo hore di kae tse wena fapuisang uqondane nento right. wena o tobane le e lokileng Bayawafunda amavesi e-crucifixion ba bala di-verse tsa crucifixion kodwa awabathinti. empa ha ba fetohe Bafunda the same Bible esifundayo ba bala yona bebeleng year after year selemo le selemo kodwa basindiswa. empa ba pholoswe Yini indaba? taba ke eng na Indaba yensindisi yembulwa. taba ya pholoso ya The senolwa revelation. ke tshenolo Ngakhala inyembezi mhla ngisindiswa. ka lla dikeledi mohlane ke pholoso Ngathi inkosi isikhathi sami esingaka ngisiwastile ngidlala isonto. ka re hao modimo nako e ka ke bapala kereke Ngehla ngenyuka ngikhonza uNkulunkulu kanti angimazi uNkulunkulu ke engimkhonza. ya hodimo le tlase ke sebeletsa modimo ka athe ha ke motse modimo e ke mo sebeletsang Ngakhala that period ngehla ngenyuka. ka llela nako eo ke ya hodimo le tlase Kanti ngehla ngenyuka nje for nothing. athe ke ya hodimo le tlase bakeng sa letho Bayohlubuka. They will abandon. ba tla hloboha Bashiye sound doctrine. ba siye tumelo ya nnete Bashiye a true faith. ba tlohe tumelong ya nnete Now, to depart from true faith ho tloha tumelong ya nnete is not as to backslide. ha se go kgutlela morao To depart and to backslide is two different things. ho fapoha le ho kgutlela morao ke dintho tse pedi tse fapaneng Ukuhlubuka nokuwa akufani. ho fapoha le ho kgutlela morao ha o tshwane Now, to depart from a true faith jwale ho fapoha tumelong ya nnete means to live totally a Christian life. ho tjho hore o tloetse ka hohle tsela ya sekreste It's either you decide to join Buddha mohlomong he o ba monk ya mabuda or you join Shembe. kapa o kena ha shembe That is to depart from a true faith. seo he ko fapoha tumelong ya nnete But to backslide, empa o kgutlela morao you don't join any other faith. ha o kene tumelong tse It's ding just that you have fallen from the grace. ho tjho hore fela o kgutletse morao And you do have a second chance. o na le monyetla wa bobedi But those who have departed, empa bana ba they fapuileng don't have a second ha chance. bana monyetla le ha e For le the o le mong. Bible says, hobane bebele e re akunakwenzeka it will not happen ukuthi labo bake banambitha. that those who have tasted Hallelujah. amen Hallelujah. Amen. Abake banambitha salvation. those who've tasted Babuye salvation bayihlubuka bayishiya. and departed from it Bafana nabantu abalinyathela ngeenyawo igazi likaJesu. they are like people who trample as Lithi nothing the iBhayibheli blood kulapha of Jesus akunakwenzeka it will not happen according to the Bible ukuthi babuye baxolele. that they should be forgiven again That is to depart from the true faith. seo ke o fapoha tumelong ya nnete Na into uMongcebo eshoyo. Ungavumeli even nama-challenge obhekene nawo o seke wa dumela le diphephetso tse o tobaneng le tsona akwenze ulandele i-deception ngoba ufuna ukulungisa isimo sakho. di etse hore o latele thetso hobane o batla ho lokisa maemo a hao Kulezi insuku once wa-diverta from a true faith. wa tseba fela ha o ka tswa tumelong ya nnete Kulezi insuku once walandela these spirits that are deceiving us ditshung tsena ha o ka latela meena ya as the thetso church. jwalo ka kereke Soze wabuya. le kgale o bo kgutlela morao Soze wabuya. le kgale hle o bo kgutla Kukhona umunye umfana owasebenza nabanye befundisi ngeke ngimusho ngegama. ho na le moshanyana e mong a kileng a sebetsa le baruti bana Those pastors who have diverted and they follow this deception. bana ba ileng ba fapoha ba latela moya ona o sele Yes, they follow deceiving spirits.
ba latela meya ena e sele. bayashumayela bayajuluka njengami njengoba ngijuluka Ba rera ka nnete le bona ba fufulelwa jwalo ka nna. bamisa amatende Ba emisa ditente. lo mfana ubesebenza nabo labo befundisi Ya ba mohlankana eno o sebetsa le bona ba kwasho ruta. ukuthi uma kwenziwa lezi zinto zabo zama miracles they have to via some altars Ha tshore ho ba khona ho etsa dintho tsena kaofela tlamehile ba fete altareng tse and itseng. you make vows from altars Jwale mono o etsa dikano ukuthi uma usungenile ungenile hore ha o kene o kene. and when you decide to leave them Mme ha o batla ba tlohela be ready to die e tukisetse lefu. uhluphekile manje uphethwe na ikhanda He o sophelwa na jwale o tshwerwe le ke hloho. ngoba wambulekelo ukuthi ulandela into engekho ekugcineni yesihogweni O bona hantle hore o latela ntho e siko jwale o tatelong ya diheleng. akasakwazi ukuyeka Ha sa tseba o tlohela. bazalwane ngithi mina ake ngikhulume ngathi nje angikholwa Ba ena akore ke bue fela e kare ha ke dumele. uma sibande asivele sibande nje Haebe re bata ha re bate. as long as sikhonza uNkulunkulu ophilayo Ha fela re sebeletsa modimo ya leng teng. kunokuthi sizame ukulanda amandla samoya Hona le hore re late matla kae kapa kae. asivele sibande Ah champa sho njalo incwadi yesambulu uma ubanda vele ubande Tshenolo e tshwala ha o bata. kusizani ukuthi sibe ne move eyifake Ho thusang hore re be le tsamatsamao mona. ngoba we must be ya very motwana. careful even in our local churches Ha re fadimehe le di local churches tsa rona. uyazi ukuthi amadimoni ayakwazi ukukhuluma ilimi O a tseba na hore madimona a and kgona ho bua ka amadimoni diteng? ayakwazi uku-interpret ilimi A tseba lo interpreta we diteng. need a spirit of discernment Re tlamehile o moya wa o hlola o be teng mahareng a rona. these are the last days Ke ditshiu tsa ho qetela. the church must be watchful Re tlamehile re fadimehe. abantu bayawuqoqa umnikelo kanti ebulula ebusuku abalala ebusuku Batho ba nka monehelo athi bosiu ha ba robala. badla amagazi abantu Ba nwa madi ya batho. ngoba leli bandla likhe emlilweni Hobane phutha ha babuye mollo. bazothatha umnikelo ngesonto Ba tle ka sonta ba tlo nka monehelo. an increase of activity of the spirit of antichrist Mme ha o tla ba le ketsahalo tse ngata tsa moya wa antichrist. ezinye zezinto esizibonayo Ke se ding tsa dintho tseo re di bonang. alibonge igama lenkosi Amen. now ukuba sound minded ukuba sober To be sound minded or sober, kunenye into uNkulunkulu angibulele yona ukuthi the more we read the word the more we receive our teachings hona le ntho e modimo a nkutuletseng yona hore ha re ntse re bala lentswe re thola dithuto sound doctrine thuto ya nnete. number 1 Sa pele they make us to know e etsa hore re tsebe. number 2 Sa bobedi they make us to understand di etsa hore re utlwisise. number 3 Sa boraro they give us wisdom di re fa bohlale. lezi zinto zonke ziyadingana Dintho tsena tsohle di a hlokana. you can't survive with the knowledge only O keke wa kgona ka tsebo fela. ngoba uyakwazi ukuduka wazi Hobane wa kgona ho fapoha o ntso tseba. in as much as you have knowledge Jwalo ka ha o na le tsebo tje, you must gain understanding o tlamehile o be le kutlwisiso. as the book of Proverbs says Jwalo ka ha Sir. diprofebia di tjho. and also move to wisdom. Ebe jwale o kena bohlaleng. What is knowledge? E ka ba tsebo ke eng? Knowledge is a collection of facts Tsebo ko kopanya fela dinnete tse itseng. through the study of the word. Ka ho bala The lentswe. more we read the word, Ha o ntso bala lentswe, the more we study the word, mo o ntso o bala we lentswe, are collecting facts. o bokelletsa kaofela And dinnete. those facts, they make knowledge. Mme he ebe moo ho We hlaha tsebo. know. Ebe jwale wa tseba. But it's not enough to know. Empa ha ho lekane fela o We tseba must fela. understand what we know. O tlamehile o utlwisise sena seo o se tsebang. So we must move to understanding. Jwale o tlamehile o fetele ho What is kutlwisiso. understanding? Kutlwisiso ke eng? Understanding is a correct interpretation of what you know. Kutlwisiso ke kgona ho fetola sena seo o se tsebang. Because you must be able to interpret correctly O tlamehile o kgone ho toloka What ka you nepo know. seo o se tsebang. in order to avoid deception. Hore o tle se ke wa thetswa. Ngoba badukiswa bazi
Hobane ba fapuiswa ba tseba. i-understanding iza ngomoya ingcwele Empa kutlwisiso e tla ka moya o halalang. ezokwambula into esiyaziyo ukuba siyiqonde. Ho etla ho senola seo re tlameileng re se tsebe. Amen. Amen. Understanding. Kutlwisiso. Uthi uPaul kuTimothy, Paulos o re ho Timothea, continue in what you have learned. tswela pele ho seo se o ithutileng sona. And you didn't only learn, Ha wa ithuta sona fela, but you have become convinced of. empa o kgodiseile ke sona. Now, Jwale he, understanding ileta i-conviction, ngibe convinced ngento engiyaziyo. ho kutlwisiso he e tlisa kgodiseho. Because understanding is a revelation knowledge. Hobane kutlwisiso ke tsebo e senotsweng. It's not a sense knowledge. Ha se ya fela ya boitsebelo. Now, understanding kufanele ukuthi ingiphushele kwi-wisdom. Kutlwisiso e tlamehile e nsutumeletse ho bohlale. What is wisdom? Bohlale ke nna. Wisdom is a good application of what I know. Bohlale ko etsisisa sena se ke se tsebang. Okusho ukuthi lento engiyaziyo nangiyiqondayo ngiyayiphila manje. Jwale se